Deputy Chief Executive Member ke KHADC uba pencingan NSIM hakas nginingkong ulaong bakanu-kanu ketiar ba itanat baro kin bishni lut yaka. Ya kini ula kren haba jubab halor ke jingkeno kaliang persya ba kaliang sensyar kala syule da kabor ban menjur kerki ya ke elaka Administration Second Amendment Bill Hajar Arhulai hene kesengi. Pada piong ba Deputy CM in charge ilaka. Uklam clarify point wise kan stand kata. Bah bangila don bor. Lada nakaliang jonga kung Deputy CM in charge ilaka. Point by point la clarify. Kim don shu dagawai pat ka argument ni ka clarification jonga. Small example kiong ba kumnu phi amen biang ya ka section 6. Kapag day bakajing aibor naka tribunal siya ka isi. Bapli ki bakla. Haka section 4/5 patho. Ba naka tribunal la pa pimuhon lek siya ka isi. Kat ba ya gitu ki complain. Shwa ka kandai spa kandai buai. Ka section 6 ka aibor lut haka tribunal. Kajing mur kene ka amendment kalong yo darang don ki complain. Shwa ka kanai spa kanai buai. Boleh ngin ai bor tang haka tribunal. Le alang no kumbale ya boro. Section 6 ta. Takadang isu amen ba kumjuru wat gitu ki complain. Shwa ka kanai spa kanai buai. Kamde isu hatang haka tribunal. Lada pia lalai ke tribunal. Dapi mun wan biang syaka. Isi. Kumbale ai buai ta. Turu kim don nanti isu dah kumbul. Kirais yang ya ka baga Appointment and Succession of Chief and Amendment Act 1959 kakam kren ya ka paragraph 3G kalong silent ngaong ya ki kakam koridor ban susimbe ya ka paragraph daga title sendan ka paragraph 3G kong do Appointment and Succession of Chief and Headman kamu lah clear ya bagi simbe na kay 3G. Tapi mula ban kata apa dia kat 3F. Clarify lah syai. Lapan syai tu bah. Kabangi pa sa kanay amendment Appointment and Succession of Chief 1959. Kadai naga 3F, naga 3G. Mula ban tot siya ka administration. Baru kila syai. Point wise. Henry ngasu iba tentang kadiga drama. Henry isutu bakaniga mudur mapi till now no administration rules action. Senglang kami katu contribution jongki no rules. Seng samla katu contribution jongki no.